Baye xweza careke din xwe ji tûnebûnê de afrîne, ji bo mirovahiyê jiyaneke nû ava dike, êdî wê zikê mirovan têr bibe, wê jiyan bêtir bedew bibe, xweza careke din dibe pêşengê şaristaniyan. Axa Mezopotamya rengê xwe ji dema Neolîtîkê digire, rengê genimî, ew genimê ku rengekê din li xwezayê zêde kiriye, ew genim bûye ar, bûye nan û bûye dan. Zindiyan têr kiriye genim, cîhan bedew kiriye û bûye bingeha serpêhatiya jiyana mirovahiyê. Genim tev de giş bûne. Wî şaxî genimê sore hebû, genimê qulungo hebû, genimê İtalî hebû. Van genima spî bûn, gir bûn, delal bûn, toxmê wan ayrî ayrî hebû. Ewana savara radibûn, me wan hat kir savar. Her genim ji berekê de nedibû. Herî genimê ku spî va, delal va, hevî gir vana, me bêjing dikirin, me çê dikir, me dibijar, me kir savar. Başê genim ya jinê nas kiriye, bi jin re bûye heval. Di destê jinê de bûye her cûre nebat. Xwezabûna wê bêtir biwate bûye. Jin û xweza genim ji xwe re kirine deste xwişk. Xwişkiya jiyanê bedewtir bûye. Bi hebûna xweza jin û genimê. Niha jin dîsa pêşengiya kareke pîroz dikin. Kevneşopiyek bû ku sedê salan e li Kurdistanê hebû. Lêbelê divan salên dawî de hatibû ji bîr kirin. Careke din bi destê jinê zindî dibe. Ev kar kelandina danûkê û çêkirina savara xerzan e. Me karê xwe havînê gava ku tev dikir, şixre gêle tev diqediya. Dibû payîz, me savarê xwe dikeland. Piştî keliya me derxist serxaniya hişt dikir. Serxanî hişt dibû me dibir ewil conî hebû li devê derê malekê. Dikirin coniya şeş heft hevmêr ser conî hebûn. û ji xwe re bi sirre li dora coniyê xwe diçûn dihatin û dikutan. Kilama digotin, herohayê dikirin. û me jî kêf dikir, em zarok em dora wan çûn dihatin. Kelandina danûkî amadekariya çêkirina savarê ye. Savar jî weke xwarineke kevnar li herêma xerza navdar e. Ew genimê ku li ser axa bi xêr û bêrşîn dibû, li aliyekî dibû ar ji bo nan, li aliyekî din dibû dan û savar. Ev kar yek ji wan amadekariyên zivistanê bû. Pêwîst bû mirov payîzê qutê xwe hilde ji bo ku zivistanê bê nan û dan nemîne. Me dibir mesela me sîtilê xwe delal dişûştin, me kûçikê xwe çê dikirin, me ava xwe berdayê dikeliya.
ما گنمی خوب بردای وکه آوا کلان دی که ما گنمی خوب بردای وکه ساعت کی آگری ما خوش وایا دکلیا و تعداد پژیا ما یا نایلون خداتانی یا بین درکی چیمنتو چیت کرن یا کا داتانی ما داتانی والات که ناف کای و آوا خود پالاند و ما توربا در سرخانی حشک دکرو و ما جاد دهانی دکتا چی کلاندنا دانوکان لگوندا یک جوان روژین خوش بو که وکه مهریجانی دهات لدار خستن. جنو میر، گالو پیر، زارو زیج او روش دل شاد بون، دل خوش بون و بختور بون. گوندی تف دگیشتن هف و به هف کاری خود مشاندن. او هفته یا کلاندنا دانوکان دبو کیف و شاهی، دبو شوخ و شنگ، دبو خملا گندان. مثلا هر زمانی که آواکی داد زمانی که مدی بزاروتی جونی بو وقت چالک چید کرن هر جاره کیلکی علبو 20 علب دكتي ما له ود جوني ما له سي جوني القوري نفسه ما له ود 4 جوني جي دكتا و ويشاقي قفا كتان مالو الباي هاو دنيا كاشش حق مير جوني دان دستي خو و دكتان الدوري تشنداتن وكلامات قوتن مش زاروك فما دورا وان كيف ذكروا دعوه ذكرتو يعني 10 15 20 كلادنا ويفو 10 15 كتانا ويفو پشتی وی زمانی کراد برن آشاب پشتی موتور درکتن موتورا ایدی خلقی گند دکر 3-4 موتورا هر 3-4 مالو موتور تی بار دکرن دبرن دیران دارین ببیجن قد کتن رفت قطاندن بار دکرن إذا قبوانا ذكي وكمان نكارم بكن. أو طعمه كيفني صبارة. أو طعم جنا مايه. أو جهات بونا كو أم الله تيجا وكما ويجا خبدا زيت إنما يه. هاو قام أزيد جدي كيف تهابو ما كيف دكير هيك زعمتين مخوانين أذكر. صبارة حاضر أمان وكي حول خوشنا. صبارة عول تكارو بيرم خوارا. أم فيروني فيدا يا أخي لي تخناي خوارن. صبارة عول غوني مالي ما الصوت كبري سردا يعني بيجوش جوش خوش دك دایکا رایزه بحثا تام خوشیا سوارا خرزاکر ناجم هنه کدن گوی خو بدنه بلا او جمره قالا وان دمین بری بکه كنت بقديايا ما بتوربا بكشاندا سرخاني ما سرخاني الراخص تايا او زواب ما جاد ببيجن باكرايا وقصتا توربا بانيا هندرو ببجار تايا وما برا اش بيرايا ما بانياش خورا البيجن يدخز القربيج يدخز سروق يدخز باشكي البيجن يدخز دور الموخل يدخز هوركو صافار و صندوق خوي ماجي دقر وما تكره توربا وما قوتي خوي صالي تبدا سره بهلدا پیوسته جوان و زاروکین وی زمانی جی بزان بندانوک چیه داما ساوارا راخستی چاوایه
جبروی اف مهریجانا وی خزمتک مزن جبو داناسینا ساواری دانو گنمی بکه. ویگام رودنین ام البر زاروکی خواه مینا چیرو کام دوین ما ویکریه نای پیش جعف مثلا تشتکی وها تی پیش جعف شخورات اینترنت آدا دوینن دوینن زانن کوچیه بگوتن ناوینن نای پیش جعف وان هین ناون جه زوخل نادن اما کوات دیتن جه فهمت کن کوچیه ام تخوازن مثلا اوان عادت ما بين شكرني بين ديتني زاروكي ما بفينن ام بعصا جو دكن ام بعصا حالتا دكن ام بعصا شخري دكن ام بعصا جيلي دكن ادفدايم نزان شيه ما نديتيه